सेजा गोवा मायनीचें काम सप्तकांतल्यान 2 दीस बंद दवरचे आनी रातपाळी रद्द करची अशी मागणी करपी थाराव बेरेस्तारा पणजे पाट्यार सेजा घरा सामकार जाल्ल्या कामगारांचे सभेन पास केलो। सेजा कंपनीच्या कामगारांनी मायनीचें काम बंद दवरून बेरेस्तारा पणजे मोर्चो हाडिल्लो। तो थाराव म्हणल्यार 2 पॉइंट आहात तातूंत एक पॉइंट 5 दीस मायन चलची आनी 2 दीस बंद आसची एका सुमाना आनी दुसरे रातपाळी 10 ते 6 सकाळी म्हणसर रातचे 10 ते 6 सकाळी म्हणसर बंद आसपाक जाय आनी ह्यो कायदो सरकारान जो सरकार आयज आहा ह्यो सरकारान ताबडतोब हाडचो। पर्रीकर सरकारान बीजेपी सरकारान ताबडतोब हाडचो हे सगळें मानता। गेल्या 20 महिने ह्यो चार्टर ऑफ डिमांड आहा मॅनेजमेंट आपा लिपा करता 7-8 मिटिंग जाल्यो कांयच फुडें येना आनी जो प्रपोजल दिल्लो ताचेरूच आहा। आमी आयज ताका सांगूंक येयल्यात ताबडतोब ह्यो सेटलमेंट सायन जावपाक जाय, ह्यो ताबडतोब ह्यो सेटलमेंटाचो पूर्ण करपाक जाय आनी ताका लागून आमी आयज ह्या सेजा गोवाच्या मायनिंगाच्या येदे व्हडले मोठो हे सेजा घर आहा हाच्या फुडें आमी जमल्यात। ताबडतोब हे आमचे सेटलमेंट जावपाक जाय। गोंय क्रिकेट असोसिएशनाचो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाचो प्रकल्प कसोच फुडें वचना। जीसीएक सरकारा कडच्यान जमीन मेळून 5 वर्सां जालीं, मात अजूनय बिल्डींग वयर सरना। जीसीएचो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकार म्हणटा स्टेडियम जावचो न्ही म्हणून कांय जाणांनी मुद्दम वाट लावपा खातीर प्रकरण कोर्टांत व्हेलां। हो प्रकल्प चालीक लागचो म्हूण नार्वेकार निकतोच मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराकय मेळ्ळो। Status of Civi Stadium is the matter is in the court. After the new government came, the matter had come once, and the government leader has asked for time. In meantime, we had GCA, including myself, had met the Chief Minister, and we have requested him to help Goa Cricket Association to settle that case. As far as we are concerned, there is nothing wrong in the land acquisition process, and this process was completed 5 years back. It's not a new process. Before that, 2 cases were filed on GCA on the ground of environment and some other issues which are disposed. Some people are trying to play a spoil sport by putting those cases, except that I don't see any merit in those cases. I hope and wish that since the government has changed, the present Chief Minister will also be cricket friendly and help us to see that their dream is achieved. I don't know, let us see first for the court, because I see nothing wrong in that land acquisition process. And I also see nothing wrong in giving a land for any association, because it is in the sports policy that government shall give land to every association to build its ground and infrastructure. That's part of sports policy. So I don't think anything wrong in as far as those aspects are concerned. उबाळ्याचे दीस तातूंत माय कालोरांत म्हयनोभर काडपाचो आसा। जिवाक थाकाय मेळची म्हूण लोक आपआपले परीन यत्न करीत असतात। कोण न्हंयो झरी आनी दर्याची वाट धरतात, कांय जाण शीतळ हिल डेस्टिनेशनांनी वचून 4 दीस काडटात। तातूंत जिवाक अदीं मदीं थाकाय दितात ती सॉफ्ट ड्रिंक्स। तातले तातूंत घरां केल्ली निसर्गीक स्क्वॅश आनी सरबत जिवाक चड बरी। उबाळ आनी शीतळसाणेचेर आमचे बीट द हीट खबरांमाळेंत आज पळयात वॉटर स्पोर्ट्स। म्हाका ह्या अवतारान पळोवन
तुमकां कळत आसतलें की समर सीजन हैज बिगन and today I'm at Kalangut beach to beat the heat. But this time I'm not going to sit along the seashore, not just get into water and have fun, but this time I'm going to try something else. So let's beat the heat in a different way. Yes, girl. Me soul on fire, feeling hot, hot, hot. Party people all around me, feeling hot, hot, hot. I want to do a night like this, 'cause it's sweet. I can't resist. We need a party song, a fire in the car. Swing it, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Feeling hot, hot, hot. Feeling hot, hot, hot. Oh, no. See people rocking, hear people jumping, feeling hot, hot, hot. Keep up the spirit. आमच्या बरोबर असा रोहन जो गेली 3 वर्ष हांगासर वॉटर स्पोर्ट्स पळयता. रोहन, यहाँ के वाटर स्पोर्ट्स के बारे में कुछ बताओ. यहाँ पे वाटर स्पोर्ट बहुत अच्छा है. कालांगुट बीच का वाटर स्पोर्ट बहुत वेरी नाइस. यहाँ पे इंडियन एंड बाहर का भी बहुत कस्टमर आता है. हम लोग इधर कस्टमर के लिए खुद गाइड रहता है. यहाँ पे बहुत अच्छा क्राउड आता है. यहाँ पे वाटर स्पोर्ट भी बहुत अच्छा है. और कस्टमर्स का सेफ्टी के लिए क्या करते हो? और सेफ्टी के लिए हम लोग लाइफ जैकेट डालता है. फिर भी अपना गाइड भी रहता है हर राइड में. रोहन, टूरिस्ट लोग बहुत कंप्लेन करता है कि जो बाहर के लोग आते हैं उनको गोवा वाले बहुत चार्ज करते हैं. चार्जेस के बारे में आपको क्या बोलना है? ऐसा कुछ नहीं है. गोवा का लोग अच्छा है. ऐसा टूरिस्ट को ऐसा मालूम है. गोवा का लोग बहुत अच्छा है. वाकई बहुत अच्छा है गोवा का लोग. This is the best way to beat the heat. Water sports and just water sports. With Lokik Shilkar, Aparna Bangalkar, तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर पळोवंक मेळटल्यो. इतल्यान हे खबरांचें चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.